Igicamunsi cyiza nshuti bavandimwe bakunzi muryango mugari wa RTV24 nizere ko aho muri mu myanya igiye itandukanye mumezeza kandi muri amahoro mukomeje kugenda mugubwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Uyu munsi rero iki gicamunsi n'ubundi urugamba mu burasirazuba bwo hagati abikomeje kujya mbere hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Ubutegetsi bw'ite Iran, ubutegetsi ndetse bwo muri Washington kumvikana bikomeje kuba ikibazo, ahubwo imbaraga mu rugamba azikomeje kugenda n'ubundi ziyongera cyane. Biravugwa cyane ko ku munsi w'ejo mu ijoro ry'ejo hashize Amerika yagabye ibitero bikomeye cyane ku bindiro byinshi bya Iran, ndetse na Iran nayo ikagaba ibitero byinshi nabyo yishyura cyangwa se ayihorera ku bindi birindiro byinshi n'ubundi by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerereye mu burasirazuba bwo hagati. Byose rero tugiye kuza kubirebaho. Hari ingaruka zikomeje kugaragara muri Gaza ndetse no muri Liban, aho Israel n'ubundi ikomeje kugaba ibitero, nabyo tugiye kubigaruka ku buryo bugiye burambuye tubivugeho cyane. Ni byinshi, urugamba kakamwanya rurimo rurajya mbere mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane mu majyepfo yo gucya Iran kuri Kowasi. Ibintu bikomeje kuba n'ubundi bibi cyane kuri Jaska, naho hakaba n'ubundi hakomeje kugenda n'ubundi haba nka victime cyangwa se hahindukira urubuga rw'urugamba kakamwanya cyane. Ibintu ubona ko n'ubundi bimaze kuba bibi cyane uyu munsi. Ibiro cyangwa se camp n'ibirindiro 140 bya Iran, ahantu abasirikare ba Iran baba cyangwa se bacumitse cyangwa se ibikorwa byabo, hageze ku 140 hose harimo haragabwaho ibitero n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi United States na Army cyangwa se USA Army. Ni ibintu n'ubundi ubona ko bikomeje kugenda n'ubundi biteza makimbirana akomeje kuba menshi cyane. Uyu munsi ubibazo n'ubundi byo mu burasirazuba bwo hagati bikaba bitari gukemuka. Twari tuzi ko ibiganiro ubwo basinyaga amasezerano memorandum of understanding bigiye kuba byakemuka, ariko ntabwo byakemutse. Kandi byose tuze tubirebemo. Ni byinshi byangiritse muri Iran, ariko Iran nayo kandi ntabwo cenga tuze gusagabye ibindi bitero. Turaje tubivugeho ku buryo burambuye. Reka kandi ntabwo ari ibyo gusa, turaza kuza kujya mu Burusiya ndetse no muri Ukraine, naho urugamba rurimo rurajya mbere hagati y'ingabo z'Abarusiya ndetse n'ingabo z'abanya-Ukraine, aho n'undi akomeje guhangana n'indutsinda n'indutsindwa se n'indumanika amaboko. Kugeza amagingo anga rero ntabwo araboneka, n'ubundi urugamba ruracyari kandi ruracyakomeje. Byose turabigarukaho gatanu ku kandi kuri kagenzi kako. Ni byinshi turi buze kwivugaho. Reka mbanze mbakire kandi mbaye ikaze. Nizere ko aho mumezeza kandi mbifuriza icamunsi cyiza, aho muri mu myanya igiye itandukanye ndabakiriye kandi bahaye ikaze. Muze kabisa tubane muri aya makuru kandi byose abigende neza, tugenda tubiganiraho gatanu kuri kagenzi kako mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, tubisesengura tubimanuka ijana kurindi. Nkuko nababwiye rero ni RTV24, ni Pazo niyo mazina yanjye. Reka rero tubirebeho tudatinze uko byifashe. Amakuru ahari nuko Amerika yagabye ibitero bikomeye ku birindiro byinshi bya Iran, ndetse n'akakanya kabiki kugaba ibindi bitero. Ivuga ko byari igisubizo ku gitero Iran yagabye n'ubundi mu munsi w'ejo ku mato yari maca muri Strait of Hormuz. Ibikari bitero n'ubundi byibasiye ibigo bya missile, drone ndetse n'ibindi bikorwa bya gisirikare n'ubundi by'abanya-Iran mu buryo budasanzwe. Bimaze kugenda gutyo, Iran yahise nayisubiza irasa missile na za drone zerekeza mu bihugu byo mu kigobe nka Bahrain, Qatar, Kuwait na UAE cyangwa se United Emirates of Arab cyangwa se Arab United Emirates. Ubwo ni Emirates zunze z'Abarabu. Bimwe muri ibyo bihugu n'ubundi byatangaje ko byashoboye kuburizamo zimwe muri missile cyangwa se bimwe mu bitero, ariko ibindi bikagera n'ubundi ku ntego zabyo. Uyu munsi Hormuz irongeye irafunzwe. Iran yongeye gutangaza ko Strait of Hormuz ifunzwe kugeza igihe izongera kubitangariza ko ifunguwe. Ibintu bikomeje n'ubundi guteza impungenge ku bucuruzi mpuzamahanga bwa petroli muri rusange. Muri Gaza ndetse no ku mipaka ya Liban naho ingabo za Israel zikomeje n'ubundi bikorwa bya gisirikare, kandi ubuyobozi n'ubundi bwa Yerusalemu hari Israel n'ubundi bukomeje kuvuga ko buzakomeza kugenzura uduce tumwe na tumwe ndetse tw'umutekano n'ubundi muri Liban, Syria ndetse na Gaza. Ibintu rero n'ubundi bikomeje kugenda n'ubundi biteza ikibazo gihambaye cyane ku buryo budasanzwe.
ni byinshi n'ubundi urugamba rukomeje kuba urugamba, ariko Iran nayo ntabwo yicaye gutyo gusa icyo nabanza kubabwira nuko uyu munsi iri joro cyangwa se kugeza n'aya masaha Amerika ikomeje n'ubundi kwibasira imwe mu mijyi ikomeye ndetse n'ibirindiro bikomeye cyane bya gisirikare n'ubundi muri Iran. N'ubundi bivuga ko ibigo bigeze kuri 140 n'ubundi bya gisirikare Iranian 140 Iranian military sites byose biri kwibasirwa n'ubundi n'ibitero by'abanyamerika mu bice bigiye bitandukanye. Cyambere nabanza kukubwira nko muri Bandar Abbas, Bandar Leng, Sijaska, Konarake, ahitwa Chabahari area ndetse n'ahitwa mu ntara ya Bushehr. Ahangaha n'ubundi ni hafi yo kuri shoka cyangwa se yo ku nkombe za Hormuz ndetse no ku kirwa cya Siriki, aho hose n'ubundi hakaba hakomeje n'ubundi kwibasirwa ku rwego rudasanzwe. Ibyinshi muri bigenda byangika cyangwa se ibyo Amerika iri gutagatinga kuba yasenya ni missile launch cyangwa se storage bases, na hantu baba habitswe missile nyinshi zigiye zitandukanye, drone bases and depots. Ahangaha ni UAV, na hantu haba habikwa za drone cyangwa se naho zihagurukirizwa. Air defense sites, izingizi ni system ziba zishinzwe kurinda ibitero byo mu kirere. Coastal surveillance radar stations ni ibikoresho bishinzwe kurinda imipaka cyangwa se inyanja no kugenzura uburyo amazi akore. Naval facilities of the Islamic Revolutionary Guard Corps ni ibikoresho bifasha n'ubundi igisirikare cya Iran Islamic Revolutionary Guard Corps RGC kuba n'ubundi bagaba ibitero mu mazi. Ibindi barimo bibasira ni military logistic and ammunition storage sites, aha n'ubundi nahaba habikwa ibikoresho bya gisirikare byose muri rusange. Aha ni ibikorwa remezo n'ubundi byo kumuhora Hormuz bifasha n'ubundi Iran kuba yagenzura uyu muhora. Ni byinshi rero n'ubundi Iran yahombye ibintu byinshi cyane kubera yuko byose byagiye bikabwaho n'ubundi ibitero. Izo system izo za radar zabo ziri kuri Siriki zatwitswe, ziri kuri Keshina zatwitswe, Bandar Abbas bigenda gutyo. Mbega ubundi ibindiro by'ingabo zirwanira mu mazi RGC Navy nazo ewana zatatswe. Ni ibintu n'ubundi byabaye ibihabanye cyangwa se bikomeye ku rwego rutari rwarigezeho kuva n'ubundi intambara n'ubundi yatangira. Ibice byinshi byibasiwe nkuko nababwiye ni kuri mu majyepfo ya Iran, hose hibasiwe hafi ya Hormuz, muri Homogazan n'undi aho ni mu majyepfo ya Iran mu ntara ya Homogazan. Bandar Abbas nabibabwiye, ahandi ni kuri Southern Coast of Iran. Aha na hari n'ubundi military supply depot, na haba hari ibikoresho n'ubundi bishyirwa abasirikare mu bice bigiye bitandukanye. Naho hibasiwe Siriki, na havuze Konarake, na havuze ndetse na Bandar Leng. Hose rero hakaba n'ubundi hageze ibi bitero n'ubundi bikomeye cyane byagabwe n'ubundi kuri leta ya Tehran. Ibi byose rero ubundi bije nyuma n'ubundi yuko Amerika yatangaje ko agahenge hagati ya Amerika ndetse na Iran ngo karangiye, ngo nubwo basinye amasezerano ya Memorandum of Understanding ariko agahenge ngo kararangiye. Niyo mpamvu urugamba rero rwaba rwaruye cyangwa se rwarongeye gukomera. Hari amakuru rero kandi avuga ko inkongi y'umuriro hafi y'uruganda rwa nuclear rwa Bushehr, ariko kugeza ubu ngubu nta gihamya yigenga iratangaza cyangwa se ngo habe haboneka ikinyamakuru cya leta gitangaza ko urwo ruganda rwangiritse cyangwa se ko habaye ikibazo cya nuclear bikaba byaturitse. Ibyo ngibyo ntago byavuzwe, ariko naho hagabwa igitero n'ubundi n'ingabo z'abanyamerika. Ku ruhande rwa Amerika n'abategekorwa babo n'ubundi cyangwa se ba Amerika, Iran n'ubundi nayo yarashe misile na za drone zerekeza ku birindiro bya Amerika muri Qatar. Ibindi bitero byerekeza muri Bahrain, Kuwait na UAE cyangwa se Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho byinshi n'ubundi byafashwe n'ubwirinzi bwo mu kirere, ariko ibindi n'ubundi abikagera ku ntego. Ngira ngo urabizi ko Amerika igira system ikoresha mwabira bihugu y'ubwirinzi bw'ikirere yitwa Patriot ndetse n'indi yitwa THAAD. Izi ngizi zikaba zo zifasha n'ubundi ibirere Amerika gufata n'ubundi cyangwa se no kurinda ibirere cyangwa se ikirere n'ubundi cyebi bihugu n'ubundi bigiye birimo ibirindiro bya gisirikare byabo. Ubwato bw'ucuruzi bwari butwaye ibicuruzwa muri Strait of Hormuz bwangiritse cyane, burasenwa, buratwikwa, hafatwa umuriro, kandi n'ubundi umwe mu bakozi babwo aburirwa irengero. Ntago bizwi niba yapfuye cyangwa se ari buze kuba yakongera akaboneka. Kugeza ubu impande zombi n'ubundi ntago ziratangaza umubare wuzuye w'ibyangiritse cyangwa se abasirikare bapfuye, kandi n'ubundi amakuru akomeje kuvugururwa buri kanya, amakuru atangazwa abagenda azari mashyashya. Rero nk'icyo ngusana kugumana natwe kugira ngo byose abigende neza cyane gatanu kuri kagenzi kako.
Mu gusubiza n'ubundi nkuko yamaze kubabwira muri Misiri n'ubundi Iran yarashe na za drone zerekeza n'ubundi ku nyungu z'abanyamerika n'ibindiro byayo hariya mu karere n'ubundi Iran yavuze ko n'ubundi yibasiye ibirindiro bya Amerika muri Jordani ndetse inohereza ibitero byerekeza n'ubundi kuri Qatar, Kuwait, Bahrain ndetse na UAE. Qatar na Bahrain na UAE n'ubundi byo byatangaje ko ku mbuga nkoranyambaga byagiye batangaza ko n'ubundi systeme zabyo zo kwirinda ibitero byo mu kirere cyangwa se ibizwi nka air defense zashoboye gufata cyangwa se kuburizamo Misiri na za drone nyinshi mbere yuko zigera ku ntego zazo. Ingabo za RGC Islamic Revolutionary Guard Corps zatangaje ko zangije ikigo cyo kugenzura ibikorwa kizwi nka Command and Control Center cyangwa se Center ni CCC, Command and Control Center, n'ububiko bwa drone ku birindiro bya Amerika muri Jordani, nubwo ayo makuru atarayemezwa n'impande zigenga cyane cyane iza Washington. Iran mu kanya gashize ngiye gutangaza ko Hormuz ifunze burundu kandi ko izongera kuyifungura ari uko ibishatse. Ati Hormuz irafunzwe kugeza igihe isi izamenyesherezwa ko yongeye gufungurwa ukundi. Ibintu bikomeje n'ubundi guteza impagarara cyane n'impungenge ku banyamerika ndetse n'abasabo sibo gusa n'isi yose muri rusange. Murabizi ko tucyumva ngo Hormuz irafunze tutatwumva ko ubuzima n'ubundi bw'abatuye isi bugiye mu kaga, bugiye mu kangaratete ku rwego rwo hejuru cyane. Uhitubona ko bibaye ibindi kugeza kakaya nta makuru yigenga cyane aremeza ko n'ubundi ibintu by'abanyamerika byasenywe cyangwa se na Hormuz ifunzwe ngo Amerika nayo igende igira ikibivugaho, ariko Iran yo yamaze kubyemeza. Iran yamaze kubyemeza ko Hormuz yongeye kuba ifunze. Bikaba bivuga ko n'ubundi ikitero n'ubundi cya Iran cyabaye kibi cyane muri Bahrain ndetse no muri Jordan, kubera ko ibintu bya Amerika byasenywe burundu, birarimburwa cyane. N'ubundi Amerika ihura n'igihombo gikomeye cyane ndetse n'ingabo zayo zihura n'igihombo gikomeye cyane. Gusa kugeza amakakanya uko urugamba ruri kugenda n'ubundi taktike z'urugamba murabizi, iyo urugamba rurimo nta kikundi bigenda, habaho n'ubundi kururwana, ariko bakarurwana bavuga bati ubu twemeza abagenzi bacu cyangwa se tubaha amakuru atari aya nyayo. Urumva Iran iratangaza ko yangije byinshi cyane ku nyungu z'abanyamerika, Amerika igatangaza ko nayo ari byinshi yangije muri Iran. Iran ikavuga ati ntabyo batwangije, Amerika ikavuga ati nta byinshi natwe batwangije. Ariko magingo yangaya bivuga ko n'ubundi muri Kuwait ibintu bya Amerika birimo Ali Air Salem Airbus n'ibindi bikoresho bya gisirikare n'ubundi bifitanye isano n'ingabo za Amerika byatwitswe ngo burundu. Muri Bahrain ahari ikicaro cya US Navy 50 Fleet mu gace ka Jufer naho harashwe ipu ahahindutse umukungugu. United Arab Emirates harimo agace ka Air Dafra Airbus cyangwa se Air Dafra Airbus, nubwo UAE yatangaje ko yaburijemo ibyinshi mu bitera byabyo muri ibyo bitera, ariko naho byabaye ngo muri me. Qatar muri Oded Airbus aho ngaho naho mbabwije ukuri habaye umuyonga. Muri Oman hari amakuru avuga ko Iran yanavuze ko yibasiye ibikorwa by'ubwikorezi n'ibikoresho bya gisirikare bifitanye isano na Amerika n'ubundi mu kigobe cya Oman. Ubuzima bukaba bukomeje n'ubundi kugenda buba ikibazo gihambaye cyane. Magingo yanga rugamba n'urugamba, ibihugu byinshi byatangaje ko systeme zabyo n'ubundi zo kwirinda ibitero byo mu kirere air defense zashoboye gufata cyangwa se kurasa Misiri na drones nyinshi cyane mbere yuko zigera ku ntego zazo. Kugeza ubu ngubu nta makuru araza cyane ava ku ruhande rw'abanyamerika ngo bavuge uko urugamba rurimo rugenda, ariko Iran yo nimwe yuko n'ubundi ibyo igomba gukora ngo mu rugamba yoyo iri kubikora, nicyo iri gutangaza. Iran nikiri gutangaza nta kindi, nicyo ngicyo gihari. Kangane ku musozo nerekeza mu Burusiya bwongeye kugaba ibitero muri Kiev. Kiev ikomeje guhinduka akarima k'igikoni k'Abarusiya kabisa, bari kumejagiramo ibisasu cyane ku rwego rudasanzwe kandi rutigeze rubaho magingo aya ngaya. Gusa ntago bari gukubita udakubita cyangwa se ngo basangire n'udakoramo, kuko na Ukraine nayo iri kugeraho kigiza nkana ikikoza n'ubundi mu Burusiya naho ikasenya igatwika ikarimbagura nko muri Kursk, muri St Petersburg ndetse n'ahandi. Ukraine nayo irimo yagenda yibasira ibikorwa byinshi n'ubundi by'Abarusiya, nk'ahazwi nko kuri
ku nyanja ya Azove. Bivuga ko n'ubundi amato atwara ibikonga kuri peteroli n'ubundi hano mu nyanja ya Azove n'ubundi akomeje kugabwaho ibitero za drone. Bivuga ko kandi system yatangajwe ku munsi w'ejo na President Vladimir Zelensky yiswe Long Range Impact Command. Ikaba ari system yo kugaba ibitero n'ubundi birebire cyane bigera kure ngari mikoro umuti cyane, kuko ku munsi w'ejo n'ubundi President Vladimir Zelensky n'ubundi yavuze ko Uburusiya bwari bwarashimize zigera kuri 12 na drone zirenga 121 ariko birangira zimwe ziburijwemo mu gihe bo bari bagabye igitero gihambaye cyane hafi drone zirenga 178 za Ukraine ejo zayizerekeje ku bitero byazo cyangwa se ku ntego zabyo mu gihugu cy'Uburusiya. Ibintu bikomeje n'ubundi kugaragaza ko rero n'ubundi intambara idateze kuzaba yarangira. Kurasana n'ubundi gurakomeje hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine muri Pokrovskista ndetse na Pokrovskiste n'ahandi ni muri Horiapole, Zaporizhzhia ndetse na Kiev, Kramatorsk ndetse n'ahandi n'ubundi kurasana mu rwego ryasanzwe kugeza amagingo yanga za Pinkston, Mazar, Gomer ndetse na Nuria. Hose n'ubundi urugamba rukomeje kuba urugamba. Ni byinshi, reka dusubikira ahangaha ibisige tuze kuza kubikomeza amasaha ari imbere. Reka nizere ko umeze neza kandi muri amahoro. Ni RTV 24 ni Pazo niyo mazina yanjye. Mugire igicamunsi cyiza kandi icyumweru gikomeze kibabere gihire nshuti bavandimwe muryango mugari wa RTV 24. Ndakunda cyane. Ciao ciao.